Athuganirwa bairi bagikugia sniper barani Supo Mioro na mutano ng'ino gavana wa Meru ni bakinyithitio mbere ya koti ya Kiambu. Bo ni nyuma ya mutongoria Nthitango kugari no kujibwa kung'ana kwa kugambithia baba bairi kumana na gikugia sniper nandi Supo Mioro na Kenneth Gwantai mbere ya kurugurirwa Nthitango ni bakwirigirwa kuraithwa ethira bari na kiongo gikiega kiri ntuko mugwanja chijiite bakirigirwa gukinya koti kairi tariki 29. Anthony Kathenya atumenyithia. Urwagino wa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza, Taumurangiri Kenneth Gwantai na Vincent Mureithi Kiremi aka Supo Mioro libakathi na mbere gwikala itoni bia polisi mpaka tariki 29 mweri wa Januari. Kirugambi boy mugambi thano koti nene ya Kiambu Jacqueline Karani agwite ntuko ino ni jakwa kanya thuganirwa baba baikukia blogger David Sniper kuthithirwo sonkuni bogi mabwa mathugania thibitari nene ya Kiambu. Bobo bukirigala kuthithika muthenyo wa ere kimetothiite kana muthenyo ena o kimegike. Bisi ya mutongerwa Nthitango jia mwingi ODPP ni elalombete ntuko ino mugwanja kenda mutaratolojo ulano wake watho kuthithika. Nimeshukiwa kufanya tendo la uwaji. Mimi nitapelekwa kwa hospitali ya hapa Kiambu muweze kupimwa akili kabla mutaletwa kwa judge tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka huu. That will be Judge Doras for Judge Court number 2 for plea taking. Kirugambi boy mugambi thane Melissa Opondo mwambilio no akimege kina gwetire kethirwa athuganirwa baba bathandatu batirugulwa Nthitango koti ikabalekeria kulega kurugulwa Nthitango kwa thuganirwa bangi bana ikilethegete muthenyo omde ni elale muthia wao kulala ituoni bia polisi barabara Kiambu bonde bale antu batano out of bau actually bale batantatu out of bau baire akiba charged. That means bara no monka barekeru naru no to aikoti ugete bara kwa charge barekeru before 19 so bara no monka barekeru naru. Bisi ya mutongorwa Nthitango jia mwingi te ODPP muthenyo wa igoro mutandaoni wayo nilelethirie ati na ushahidi bwa kwigana kuma ke DCI bwa kuthitanga Supu na Gwantai na maite makuragana. Bisi ni ya ODPP na DCI libakirigala kuleithia kethirwa kwina Nthitango kira thuganirwa bangi bathatu balabali kotini ya Kibra kaunti ya Nairobi. Tutagwata directions ngwetikia antu bondi baronere press release rera umire ke DPP egoro bauga baraba kwenda kubaikia kotini antu bairi tutagwata any other form of communication ke kwegania na barabange baragwati lakini kulingana na orders zile cha January last week waja Kiambu koti ugite baraga kuthitangwa narua kabakarekwa bai barabare aja Kiambu lakini kwe bange bare na ara Kibera by 2021. So we expect DPP akaja na mwelekeo within the course of next week. Kuma mji munene Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya.